Jingkren ya sixth schedule kan kam tamane biyong bakirit pa ke minority ning kong ya ban kan ma wi kan ni away ka kan tien minority kam dei ka absolute term ka dei ka relative term minority in what context kata ka bi haban so tho ladang ngim so tho ya kata ladang ispendan kam ya ka kan tien minority in an absolute term kata ka orang bakla nang tamane ya keren ru ya katu ka article 371 but 6 schedule dan kebong I bahasa dan kedan taka debate benong ba ladang iyo ka article 371 ngindo no ya ka 6 schedule dengan kawai ka jingkili ki pangakwa ban bu hang ni ka long ba depen pet ya ka ni ka political development ha north east penap ba ka Nagaland nadu baning kong kam tere ya ka saya ka 6 schedule yagi autonomous district council kam dan autonomous district council taka don makana ha 6 schedule ka Mizoram andala yo ya ka union territory kam don chuk autonomous district council ka jingli banga bakwa ban bu kolong ladangi wanra ya ta article 371 versus 6 schedule ka jok argument kala ban mi mensuaru 6 schedule versus statehood marmasen yo statehood ka Nagaland out Union ka Mizoram asin yo Union Territory 6 schedule out. Kamu nilaban wan rakyat tak debate ru either 6 schedule or statehood or Union Territory. P. Dimenta ka ju ru ki wan rakyat ni either article 371 or 6 schedule. Ya kata kanong P ka way kalong ba it is too premature benong ba ladang iyo ka 6 schedule ngindu ya ka article 371 ladang iyo ka article 371 ngindu ya ka 6 schedule. Kumong bene ka article 371 Katrekam kum Mizoram the whole state, whether 6 schedule areas or not 6 schedule areas. Kam dei baka article 371 ka long applicable tang haka non 6 schedule areas. But kawai ru mene ba ka bakran kum iba pensingan mene tribal areas. Tribal areas of what? P it has to get extension. Kila ba tribal areas? Tribal areas of what? Tribal areas of Assam. Tribal areas of what? Of Meghalaya. Dia hang ni penlampam, ya kan ni haba piwan ra, ya kan ni 6 schedule. Ke 6 schedule hang ni penepet bahaka tu Jingkren ra, ya kan ni ka para 12 and kiti amendment bapenduk board ya 6 schedule ha Meghalaya. Ka Meghalaya ka don ke peculiar context hang ni. Peculiar context kalong ba kaya pher na ka Mizoram, kaya pher na ka Assam, kaya pher na ka Tripura, ba ki jela kaya pher ba. Ha Meghalaya penlap ba ka konteks jongka kalong very unique but long very different nata kada ha bengi pej ka 6 schedule bungi ha ben pej ya ka uniqueness jongka state ke jongi de pen pej ya ka ni ka 6 schedule ha bengi keren ya ka minority to board minority in the context of Assam pen pej ya ka ni penlap pen pej ya ka ni ka historical development soban posam ng juba jikli jong pen pej ya ka ni menswa ha ka to ko por ba ya free me constitution kadon art group ha ka ni ka khasi giant hills jungi ka we ka group ka bakwa ban don benta bat ka bakwa ban penne gisim ban ka stress fight to instrument of accession ka ba ngalape Jingkren ka ba ba PNSM ru ila kren menchwa ya ka instrument of accession ka don pat ka ni ka we ka group ya lam do ba joy bakwa ban don benta ban nom I board ban nom sinchar begitu ba handai tigile kumno ki ha to ko por penpej u ba joy udawa ya kata ka provision ka constitution ko belong kum ka state bedawa state henry somewhere imat ka ko por ka feasibility ban yo ka state kam don ti na mari ha la so thu ko por bar khoi ngin ha po Assam te dei ha ta ka dur ba ya ka ne ka 6 schedule ha ban pen mi no khnang ban ya da ngi mar belem ngi don ha po Assam ti na da ha ba pi pet ya ka ni ka 6 schedule ka dei minority Jong kanu ka community belong minority within the context of a particular state. Di pinla ba ka article article 371 but ka 6 schedule ka we ka banga kwa pan wan ra ngani kalong kum kini. Ka we pinla ba article 371 ka relationship between the center and the state. Ha kalong ka federalism. Di pinla ba ka ni ka 6 schedule but ka 6 schedule but ka state government kadon kum ka is a kind of semi-federalism ka bagalabon ong kum ka relationship between the state government and the autonomous district council hang to
Ti hang tu kenapa? Hari kenapa ka internet ha kalong ba? Hamizoram le mensua. Hamizoram le what gitu na ba pok aton Business Council ru ka don saki main belong minor tribes issue. Ya gitu ru gi ai syuk autonomy. Ti hang ni kenapa? Ka wake autonomy jong ka state, ka wake autonomy jong ka 6th schedule ka autonomous district council, but ka wake autonomy mensua ka jong ka regional council. So different levels of autonomy depending of the level of minority. Tiga ni ini pun suatu. Tapi kenapa pe pai kan ni ka jing pen telot bor ya ka 6 schedule ka jela ka jong i pen pe ngan supet ngai ka political mind jong kitu ki leader tu ka por kan pen pe kim kwa ai jing pe jong a ngam kham yo ben interview kham yo ni ka banga puli ka long ki kim kwa ban don kata ka long no kum no bakan pen pe hang ni ka long ba kim khen chu ba ki khasi ki garu ki dei minority within Meghalaya. People minority menang on minority in what context? Kani ka 6 schedule ka minority within the state, not minority within India. Minority in India, but within the state. Kata api bi ban su thu. Ti nata ka raw kani ka with the passage of time, kani ka concept ka change. Kini concept ki kala. Ti penapit ya kani ka article 371 ba ka 6 schedule mo. Kumpa ka long menta ha ki jela Meghalaya. Penapit ya kani hi ka 6 schedule ko long very complex. Penpej ya ka North and Kashar Hill District, penpej ya ka Karbi Anglong District, penpej ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ke Badon Meghalaya, penpej ya kini ka Bodo Territorial Regional Council tu penpej kidala ka jong ka status ka jongki. Ini semua council pada hilawan nuksa pe. Ka duksa ka dei ke jing tho ka be tho iba Erwin ken. Em naik good ya ka jing tho. Kadang kau ikan nuksa, yes. Kadang kau ikan bahapo Nagaland, kadang Naga oil, that Naga 2010 Naga oil case, that oil reserve case 2010. So ki ong bahang tu kim la ke shimpor ki ban resolve yang kata issue kan, because they have the article 371. That's why kamdan kata ke jing bom ya school tu jing mut. Tak, yang so iwan dia. Apa fikiran ni pangkan ni ka 6 schedule mo. Yang ke enabling act lada kamdon ka timong ngingi nga no ipik very straight ngam ong iba lada wanra ka article 371 pindo ka 6 schedule nadu meneng lada clarify kata. The second thing ka bang yakran ni kalong ba kumia ngai yo ban kem kalong ba la kani ka 6 schedule piong ka ka enabling act ka ba kila ban I bor ya ka district council ban chnaan lada kamdon ka district council banu ban chnaan de pinpet ba penpej bah ki subjects ki bla bo ha ka 6 schedule om dei tang ha ka Meghalaya hendai ha ki way ki district councils ki baran ha ka 6 schedule ki dei ki subjects bon ba ki warna na ka state sha ka district council te phimut banong ha chu ka dei ka bodo territorial council ki bon ki subject hang tu si south totally ka dei ki enabling hang tu tel phimut banong balada kamdon hang tu ka state government manu bersina yang tiga subject kepada ka 6 schedule. You know, like kata ka jingkli em kolong illogical. It is illogical. Pi pelap ba. Haka tu perbaya kema bia ki tu ya baya mi tu jing ki kamarang ba snong. Kami kala high court ko angkum no. Kami kala high court ko ang state government kala man sina. Ka government of Meghalaya kawan raik ordinance. So yang kan ma ba kawan raik ordinance. Moi ka tu. Tang ba hak tu namar ba balai hang tu ka state government namar pa ka subject. Kumang ni badai ka subject bela mention ha ka 6 schedule nomor bangidang dot ka 6 schedule tika pa kan le ka 6 schedule otherwise ka state government ukala nomor nong ipi hanakalan bom don ka 6 schedule ki traditional institution ki dang don manu basna manu ba incorporate ki ha ka ka state government they kamut bar kam don ka 6 schedule ka state government kam la su basna kawai ka ba pinlap men shwa mo kiya keren ya kani haba pi pingan ai pi wei kan uksa kumenta maswan ra kan ga ketua coal mining issue ni ga entity hab apply bi itu ga mineral mining act ga central government minta ha ka kis ga nagalan ka central government ka sistem ban interfere nomor ka don article 371 dia kanu ko bakam klan hang ni don 6 schedule ngim lali ai ni hab apply bi itu ga act ya kawai pada ong mene bakatu bolong ban I bor you state governor ban exam ya ki banom apply ki central law
hang ni minne ka bang skap ke Jingkren ka long ba phi distrust ke state government hang ni again pada phi wan ra ya ka trust sa ke state government phi contradiction hang ni ning kong phi yang pada wan ra kan ke state government ke sinalo kan wan sinalo ko ba persya yang ni henta pada phi ong ba ni di henry wong sinalo ke state government u governor tu na menta pada ude ujo governor but function on the aid and advice of the state government phi trust you. Another thing kalong ba, haba on Article 371 ka exemption kalong the whole state. Ka exemption ha ka 6 schedule kalong ha ki tribal areas. Ha ki kamot Meghalaya ngidon kinon tribal areas kamlong total kawai. Nakta ba hang di pelaba ngim dei ban klet ya kaniru. Ngim dei ban klet ya kani ba house nam ka khatais ba asan phulai. Ba ka Khasi Hills ka United Khasi and Jan Hills Autonomous District Council ka snai ka an land transfer hende yang tu ka shopping ken hende pin pe hang ka kies jo ka North Kachar Hills Autonomous District Council pada ya ka land alienation ka de kila mention ha ka 6 schedule ha ka kies jo ki mention hende hang kies jo Meghalaya manu snai ta an kisna ka state government amban mentangi a protected balai bangidon ka state la jong ladang ganong ngi pigawai ladang ngi hakat ko por ngi York state of 1972 or 1970 kumuka autonomous state mari tu ka London akasna ka autonomous state not this full fledged state ladang ngi 1971 1969 kawan ka autonomous state dia tak bagi form ba bagi York state 1971 ni sayo full state ladang ngi York ya ka full ya ladang ngi York ka state la jong ganong ngi pikap ta ka jaka puta jong lalut Menuman senai. Tina tak ada apa nuan rapi. Kau pelau hang ni kalau bagi Jingkren jangi kesulong back and forth kau poin je. Menengi kena pada senaan ke state legislature kan senang percaya kita tribal. Henry mentau nganong ipi. Ujo UMDC. Ujo ubriu belong UMDC, but ujo ubriu belong MLA. Hana ada usung legislative assembly unon senaan percaya ki Khasi. Lada udon district council senaan nam taki Khasi. Kani kalong absurd kani kom argument nganong ipi minta ujo ubriu ubdai minister juga jela ya ro ya katu ka investment Meghalaya agency itu ka but ujo udai UMDC jong ka party ka ba persya district council te hang ni penlap ka don ka contradiction what how ju ubriu pi ka wi kalong ka ba pelaw ha ka politics jong Meghalaya jingi ka ba Kau wigi dong membentah mo. Piang ada 6 schedule dah kisong ka 6 schedule kin try bahan nak bentah kajat beneriu. Uju ubriu lada ulet yang tei had assembly unum try. Tak kata kolong iba pensiai si mo ila long teng ngai pidon hang ni kau akli pi hatu pi kam try bah yang tak kajat beneriu pidon district council na pi try bah pidon assembly. Kolong confusing pi kata. Yes, Pak. Okay, try bah district council. Boleh 6 schedule. Kau ini kepangi haban suatu kini kalau ba kumbai ba sadan ni orang ba kini ka schedule kalau ada lupa provision mencenaan ka state government kalau ni provision mencenaan kami ba kamdan provision mencenaan ya keren mereka ayu pi ka state government kalau mencenaan ya ki dorbasionong kalau mencenaan ya ki local bodies kalau mencenaan dia ba kam la mencenaan kau ini ba gakwa ban oh ni kalau ba haba ngi ong ba ngin aibor ya ka district council mo to ni ya cha kata ba nong ban aibor kali ka cingkali kalong to what extent benai kumandang yo ban skap ko bekren iba pensingai sim kalong ba ngi haban alang aira susuk subject boro sya ka district council kalong ba mentangi layo ani ka state dai di mentana kan ka state government ngi nang ras ka subject sya ka district council dela sya ngin ya jit MLA nam tak ipat development. Kerja development. Nam development P. Kalau development tu kan di benar ke subjek. Klaim ke subjek pula aban lihat development for what? Apa kapdan ke subjek? Hati kamu kalau bah, apa kut lah syai kan ni ke state government ladang suatu ke ba PNC yang. Apa kut hidon ke state government belongkum ke senrong. Lah syai ngilat biang syaka district council. Toh, mulai ladang kipai ba kisngo kalau kau taruh ngini ya kami ni. Tiga benda ke bagas bestunak ba kuat keren ke yang benda kalau district council kalau kum kata keban checkmate ya ke state government.
Hindi pinlap pa sisin ka doon kapor. Baya ka district council rohap lang checkmate. Namar hap checkmate lagi pressure groups. Namar kemau tu kapor kapor bakiale itu ka kemau tu ka primi ka itu ka development siya domestiat juga dalam area. Kibaran district council ko ho ban welcome ya tu happy ki pressure groups diminta ka long ba dang yan da kata konsep kemut bentang ya ban pen klan ru ya ka district council ya ki pressure groups ban checkmate ya ka district council jadi kalau endless yang ta the ultimately bene ke ko ban ong gain bene la kemo iba PNC bene ustad ha ba ngakamla menteri kambha ka district council tinggi kmi lenti nang ni cekmat ba kino ki ba ong banga I jai bendriu ba kino miele MLA election show nabar kin tri ba ka nang tu wal yele MLA show se ni ba pla ka long ba kalong na hongpong onda ki sedang show ka MDC onda adap ka MDC ki le cek MLA katakan ni kebaki kile tinggal melak bersutu ke politik Meghalaya. Katakan kebaki yo sengo kolong bagi kamla kan kamla dak besyong ni tekemut to yo long MDC bi no kene ni sakmat. Tikawi keba hang ni keba ngide bersutu kolong ba. Kene ka article 371 bat ke 6 schedule. Kumang ngi ong. Ngin ya dawa. Ngin ya petkin. Kolong kumnu ke response ke central government. Shua bangin yo ik response ng central government mangihi para mangi lai pinlong mangi bagi di state government kila decide mangi lai long Amit Shah mangi Jingkren ni kata mene bang pek ya Jingkren mene article 371 article 370 kani ke sarkar Delhi balik don bor nang pi lada ka sarkar kale ka kwa ban le don bor lada ka job lay nganong pi haka ban ayu lada ka yo di absolute majority. They can do away with anything. They can do away with anything. Ladaki mene bekeran tu ka CA ru. Ki CA ki exam ya ka 6 schedule. Ki exam ki ILP states ru. Ya ki ILP state sang tu la exam. Nata kata ke Manipur ke Bombay ke 6 schedule. Ke Bombay ke ILP ha ka tu ko por ka yo ILP no. The exemption was not based on 371 though. Was based on ILP. Ba piong ni kata ti, ba piong ni kata. Kan ke ai pa dei ke ILP states. Pi pen la bahang ni, pen la ba kayu Panchayati Raj. Ketua Act of 1993. Ketua ayu ka 73rd amendment. Yeah, 73rd amendment act tu. Ya katu ki exam Meghalaya, Mizoram, Nagaland. Even when Nagaland is not a 6th schedule, even when Mizoram is party a 6th schedule, ki exam. So na tara pin pap kan exemption pin one are apply ka we ka context ka ya pair ha ka we ulat kung we ha we ulat kung we kani exemption ba pin tang ba pin ong ba o exam yang ni the 6th schedule respect to 73rd amendment is a different case altogether. Na tara wono pi hang ni ka long ba kai ka ba hang ni ngi dei ban kin ma pada kalong ba dala don palat ki parallel government ru khamtam la don kata ka political rivalry then the people will suffer. There will be difficulty. People will suffer, not anybody else. Tengok orang pika we kalong ba ki politicians ki anong hi da kalong kumnu ru but the people ultimately will suffer. Kumlay shubon ba